San Maji San Chiteng ngalakot ya ka meeting ka bakerki hadin bang UI ya kajingjia hangte ya po Bangladesh hakaba ka Prime Minister jom ka ri Bangladesh kala resign no bat ki kenrum bi kenrang bu kidang ni kidang bot ting la shim ya karai na ka benta banyada ya kari India banyada ya ka celah borokwe la shim ya karai bang nadu menta kapit ngin pentrekam ya ka curfew kabanya sedang nadu kapor riu baji mengi hadu riu baji menstep man kasih tak hadu bangin dapat dip da kumwaipa te ha kabai day bat kene ngakerpan ikinong song hakini di border area kam tam ki baya tuhu bat kane ka curfew namar kani ka curfew kaba ngini impu kaban trekam kolombe nadu jiru lain kabangiju ong ka international border ars pak mitar siapo jom kari India lane ars pak mitar na kate kam international border international boundary siapo kajelam kelajuni tena daw nga kerpat pekinong song kinya prelang bat sarkar namarba ngimpa banyo ya kino kijingjia kila snosi hadin banyo ya ka kedrum kedram kabajur hangte hapo kari Bangladesh. Dan point number 2 ba kajingdon ki BSF personal hakini ki border area jogi poro ngakwa ban ong ba sarkar India kala pak gerbang susu kendai batalion kini ki BSF personal hakaba kidon menta hapo ki border area jogi poro bat omtang kata menta kasurkar India kadang perkara susu panpa ki additional force sene siapo megala juni namar ba kalau kecaka kaba let's say kaban ketak nengko ya kane ka kenrum kenram kabajia hangte hapo kari Bangladesh kumba ngilaya yo baro jika kami di kijing longi ya kane ka curfew pada kata Mario la sekin don ke ban si wan room tu na la se tang ban lai de ke jin na jong kalah ban dong kata tengi ngi priem bala se kalah ban chia kum kata nak la dau ngim ban se ban ru ta kami in hap ban impose curfew kum mang ong yaki na jero lai ars pak mitar ide basutu ba kata na jero lai ars pak mitar siapa megla lene siapa otoriti joka India so you say jai kampung ini Kena komong pikan ni kebenilai kalau ban priem nama ba ngimla man batai ngimla man tipe pa na kalau dalam la shin ni ka decision kita pa janmi maka ba ngimman si kapan impulsi ka pa Jaga jawab ko pi ya ka ada itu sulong ba katu governance katrika baje kata ngi petrika very strictly pi ong na ki Bangladesh ne pi ong na Burma ne pi ong na kiwi kiriu karena kaan kade kebala klan mah ban bangide ban dipot kade ban be ki lade nginbuk ya ki kat kumki provision jokaan kena dada kumki balai menta kekenti ni khap ni hap ban bu ki additional forces kolomba ngiyoi ya kade ka situation kapalong very unpleasant kalau ni masih kapan wat bat klam ya kade ka coffee hakapol menbe sa kini ki BSF apa meklia frontier tidon artillery sector ko ga kasih jantia sector ko ga garuhil sector hakani ko frontier kidon katno kasih jantia sector patkan vi ya kane na ya kli ya details ne ga on vi ya ka manpower ka assurance ka benyo nadu ka home ministry hadu nadu YG jong beseru kalong ba ya ka manpower nilayo na daw kini ki ndai batlian kibalawan ta lalu on the ground bat ba ya ka additional kinang ha susu kakum kecil kam kakum gaya requirement ka ba na kalian jong ki BSF IG nang di ki pa sa Ministry of Foreign Affairs. So